J'ai pas l'habitude de sourire, mais ça me dépasse quoi. Comment on peut condamner un jeune comme ça à 2 ans de prison? Il n'a rien fait. Rien. Alors, c'est incroyable. Lui, je ne connais pas Aliou Bal. Mais il est victime de l'injustice. Et on le condamne 2 ans de prison. Eh non, bon Dieu, de quoi ça? Lui, il a fait quoi? Il a fait quoi pour qu'on le condamne 2 ans de prison? Mes très chers frères. Eh mon Dieu. Aliou Bala, je ne le connais pas. Je pense au Kemangé, Ibrahim Diallo. Assalamu alaikum. Aray mi yuri kon fo la landis ko jawontere parti jimo Allah ta'ala ko jawontere parti jimo. Donc on suivi aux vidéos grand jodo Mamadou Alpha Bari on yi ko on ko hulude e on nani kadi yewtereji din ko avocat be Aliou Babe wi ko wo fus be ala preuve ko be sokira Aliou Babe sokir motu 2 ans de prison bay ngay ngono weli ka donc on mi mar ko mi yottata e min mi combattre en tant que pour le lama ke lendi min kadi mi combattre bay tun joni kambe ko leedi be on nabirde lendi enen kadi en nabe enen non force vivant fop muɗum ko ɓuri bonde e gere ko yaha seeɗa hilto si a yehi a rekli a lorloto ko minnata on fop meɗen guinéen fop yo jonnidir juuɗe itta o gente militaire yeso men ɗum ɗo na oɗo grandio on ɗo hollude ɗon wona militant jo na membre jo modèle parti modèle de mais à travers ɓayi e fop meɗen koye guinéen no yurmi ko ɗum woni yullinde gramɓe ɓen ɗo donc wona kanko to yimɓe buy wulli oya no mari nene imo mari ɓengu imo mari ɓiɓɓe ɓe yetta on ɓe sokiramo nina to hara ɓe ala preuve fi ɗum saabu on no inni ɓe dartoto hara ko gonga wonata ka leydi men hara fenade ɗuɗale leydi men ndi ullerele ko gonga en fof meɗen min do mi dartoto en tant que fode a image équipe Tidja la puissance mi wakkiloto fiyon mi haala noon ko par ce que ɗum suti ko fewndi ko ɗum ɗo ko wasere o yehi hande Dumbuya o yaltuno o yehi Gana ka o yehi hande combien de pick-up e véhicule ji minima cortége mo ko par ce que imo huuli o wata yaltude kanko tun goto ɓeron kam o aritude ko lawol ay ka kono mi mari ko mi yotta guinéen fop yo jonnidir juuɗe gente militaire ko ma ɓe ya layde yimɓe ton wasu ɓeneyɗi ɓe anda hay fus ɓe anda hay fus ɓe ara ɓe dénigra pour le ɓen enen fulɓe ɓen en laamota ko par ce que iɗen cukki tum ɓeya ko leƴƴi maɓɓe en rewti en jentiki hande compital e Tidja la puissance ko waɗi ko yewtere o suka interpellaɗo ko hoore lawol tawi mo howtere ko suudu makko Kenya donc o yino ɗum ɗo no feƴƴiri noon ka kono mi mari ko mi yotta jonnidire juuɗe enen kadi depuis 58 depuis 58 en hen pullo lamaki lendi iɗen jooɗi tu lahiɗe kadi membre ɓe l'IFDG iɓe yaade minuma ɓe ƴetta ɓe tawa o gente militaire tawata ɓe andi gente militaire on ko ɓuri noɓe ñaaɗode ari feƴƴi dadise en ariɗo feƴƴi moɓe wolori noon ɓe ne sekuture on ariɗo o neɓali o hooti o ari o ƴettiɗo laamu o sikkude fop muɗum tout va bien o sikkode o mayata ɓayde o hewti ko maya na leydi dimbino o maayi hande mo yikode leydi ka kanko joni mo andi konno kanko andi konno feƴƴinde ton deuxièmement e yika lamɓe ardiɓe leydi fop muɗum ko feƴƴi ko e usahay ko fewde no guite ɗen jama fo uditi guite wata goto jooɗo tummidira juuɗe inna pour lo lamotako jonidire juuɗe men combat ɓay o inni ko Aliou Ba ɓuuri suusude joni Aliou Ba nangama o naadama ko prison hande kadi ɓe hande noon ɓe condani mo 2 ans de prison o hande joni sina grève waɗi en sattinamɓe sina en ɓittinamɓe Dumbuya o heeɗi yagere o lanni o yalti o yeehi mission ji makko o artay kadi o jooɗoto kadi o artitay kadi o jooɗito kadi janggo wala ñalla kono guinéen nangi guinéen force vive fo yo immo sa rekili e gere o sayi ɗo nini ko hangiltoto ɓe nanga nini kadi ko ɓe yahande militant ɓe IFDG ɓe jaɓali ɓen tawtade ɓe buy heno toon ɓe yahanayɓe donc ɓayna gonga gente militaire o andi gente militaire on ko fenayɓe wakkilo ɗen itten gente militaire on rettene ɗum ko hooremo ɓe ko yimɓe ɓe ko haɗo ɓe yahata wata on tewto ko feƴƴata kon e mi haalani on noon jentela moƴƴa min noon mbiɗa andi ko moni haalde kon ko gonga moni haalde itten gente militaire o yeeso men on faami ka wakkilode itten gente militaire o combatté grève laawiɗi fop meɗen yani barde daare dugulayagal gente militaire soka goɗɗo 2 ans hara fus o bonna fi tum mo inni laamu ngon ko ma jonnita ɓay charte maɓɓe o lanni ullere ko gonga charte maɓɓe o lanni ay ka wassalam